Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Bharatiya Janata Party lani ka BJP ka laban Pynïakhun da ka Nonglait Sadaan ka Dr. Fenela Lyngdoh Nonglait ha ka Election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Kat kum ki khubor blayo lum layo jingtip ba ka BJP ka terwaya ka tiket MP ha ka Dr. Fenela ka Pynïakhun na Shillong Parliamentary Constituency henry haduk mentah om palaban pentikna la ka Dr. Fenela kala minjur na ya ka tega jing terwa jong ka BJP. Ki khubor kaya thuk baka BJP ka kuwa ban pinyang kertong da ki kintay hakani ka jila Meghalaya ka ban longru shibenta kum ka jing pintre kam ya ka jing thumu ka sarkar ban kampen boni ya ki kintay hapo ka yeng dor barba ka ri kamtam hadin baka Lok Sabha kala minjur ya ka anro ni ka Women Reservation Bill araja arpulai. Kumancipinkan mau baka Dr. Fenela kam desyo ke badang thamai hakasan perthei Hendrey kelaya kunteng ya ke election MLA araja khatlai na kaseng HSPDP na mauthat Rashan constituency badhakate ke election kala syarem salit ha uba brolding nong siet ke UDP. Hadin melami no na kaseng HSPDP ke Dr. Fenela kala penyesok irade sya kaseng kongres bad mentapat kawan sa kajing terwa na kaseng BJP Pynïakhun ya ke election MP. Ke election MP araja arpusau kende ke bakhamper ha Shillong Parliamentary Constituency na marba hakane ke election kimi lightly kiseng san berthei ki bathamai ha ke election MP na Shillong berkata ki kinthop ya ke Voice of the People Party ke National People's Party but ke All India Trinamool Congress. Ki vote hakani ke election ke bementa kin pharia bat on omla satya bantip manu banjob kumba ka pau haduk menta ki seng ki Pynïakhun ha ke election MP na Shillong ki kin thobe ka Congress ke UDP ke BJP ke NPP ke TMC ke VPP nero ki weipat ki kertong shimat.